ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯉꯁꯤ 12ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯃꯤꯅꯧꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ꯫ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯖꯨꯔꯤ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯊꯣꯏꯗꯤꯡꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ, ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯕꯪꯀ ꯁꯔꯃ, ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯗꯥꯃꯣꯗꯣꯔ, ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯖꯀꯥꯟꯇ, इकाई खुमनजरीबा मतंगदा मिंगोइना पंजरबदा तामो रोनेन हबम Manipur State Film Development Society amadi Manipur gi Government of Manipur na sakang biduna mami taibang amadi mami kumai gi lamda mithoi mihen ba waina punshi da mai pak khraba Manipuri cinema bu hodorak padagi hauna khusham na duna lakhi ba mioi singi maraktagi thoidok hendo nai koi nei kai khumna jaba yaraba tobibal khangbu pa yaraba mioi simbu khangat jaduna sahi khudingi lifetime achievement award punshi da mai pak laba dum na khonga ma khushin na jai हाइरिबा खुशिन नरिबा अमनि खुशिन न जगह दौरिबा अवार्ड सिंग असे पिथोक पीबा मतमदा अखोइना तसेंगनमक मणिपुरी सिनेमा दा मसागी कंट्रीब्यूशन मसागी तोफम थोपा अदुंबा तोबिमल कयामा मसाना उलम बतनतना हजिक ओजा तोंबिना हबी किबा माइना कथोप कया लोइना मणिपुरी सिनेमा बु हिंगन बिरंबा अमदि हिंगना बु होटना बिरिबा कयाबु कंगत चदुना सही कुदिंगी पिजबनी हंदक सही की ओइनदी मणिपुरना तसेंग नमक इकोक नॉनफम थोकलबा मणिपुरी सिनेमा पोकपदगी सागोन नदुना मसामक मणिपुरी सिनेमा हौदोरकपदगी यावदुना लाक्लबा सक्तम ममा अमदी सक्तम लांखिबा अमा ओइना खंगत चरकांदा अखोइना हंदक चहीगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से खुशिन नजरी खोंगा सिबु फंबिगदौरिबा अखोइना खुशिन नजगदौरिबा मियोय अदुदी कांगपम तोंबा मियामना लमजा तोंबा हाइदना खंगदुना लाक्लबा ओजा सिदा मियामना इकाई खुंदबु उत्पी बोइना हौगतपीदुना हाइरिबा लमजा तोंबा कांगबम तोंबगी पुंसीदा कथोखिबा अदुंगैगी मतंगी मणिपुरदा विलेन ओइना कुमदुना हौरखिबा मतुंग तारकबा फिल्म कयादा साफबी ओलांग थागी वांगमदसु अमदी पाखुम ममा इशानो थंबाल मैरी नेहाक लंबी सीदन सिंबा फिल्म कयादा लमजा तोंबा हाइदना लमजा परशुराम दगी हौदुना वजा सिना सकम लांगदुना लाक्पीखिबनी ओजा सीदगी हौना मणिपुर इहान हानबा सुपर स्टार हाइदना मियाम यानखिबा स्टार अमा पोकपा हौखि तसेंगनमक अखोइ खुदिमकि लाइबक फबनी लिसिंग अमगा चमापन हुंबुद्रा निथोइगी मतम मणिपुर मसामकना कुमखिबा रोल अदुदा विलेन ओइना फत्तबा मी अमनी हाइना मियामना सखंगलगसु मथंगी फिल्म लमजा परशुराम ददी अंगकपा फंगबा अदुगुंबा सक्तम मम ओइखिदुना हाइरिबा ओजा तोंबना मथंग मथंग लाक्तुना मागी कैरिस्मेटिक ओइबा फोटोजेनिक ओइबा मागी मसक नमिया मुसमतखि मतम कया अखोइ पुदुना चखि ngasi su lep leite reporter na singba digital era la aba matungda mahaki khongchat ngasi su lep tana akhoi khudimak na mahaku sagon naduna chatli khudimang na ikai khumnajari lamja tomba miyamgi matam chuppagi superstar ahanba oidina lairakadaba oza kangabam tomba akhoi khudimang ikai khumnajari sahi asigi oina best critic award इकाई खुमनजरीबी मिंगोइना पंजरबदा याम्बेम तोंबी देवी सुनील लोइतोंगबम ऑडियोग्राफर फिल्म थिएटर ऑफ द आर्ट हाइरिबा अवार्ड असी सुनील लोइतोंगबम दा पिजरिबगी मरमदी महाकना फिल्म असिगी मखोल की ओइबा ऑडियो टेक्स्ट अनोबा शौंग कया सिजनदुना हाइरिबा वारी असिबु हेना मपुंग फानबा अमदि मतांग साना ऑडियो टेक्स्ट असी सिजनबगी दमक्तने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन तोंबा हाइसनाम फिल्म
theater of the art, for his creative composition of musical scores by using various indigenous tools and tunes coherent to natural ambience. Lamdam shigi oiba khulai amadi konthok kaya season naduna mahoshaga nakpa aduguma musical score ama puthok pibagi damaktani. Best Editing Award, Subha Dipta Viswas Film Theater of the Art, For his skillfully organizing various segments of visuals in constructing a flawless narrative. Tatpanaidaba ishel amagumna chenthariba narrative asida wari asida mahaki mamigi oiba saklon sing asibu mapung phana amadi yamna hai singna punshinduna mamigi oiba narrative ama sembi bagi damaktani. Award asi Best Cinematography L Radhamohan Sarma. Film na Isingi Machu haiba film asini. Panoramic oiba haibadi pak sanna uriba film asigi mieng asibu mahaki hai singlaba mamigi oiba adugumba anoba lambi kaya anoba shaklon kaya tangai faduna puthokpa haibagi damaktani. For his exploration of his skills in capturing essentials suggesting a vast panoramic ambience. Best Film on Social Issue. Film na Isingi Machu. Director Romy Maitei. Producer Lokananda MM. Aikogi Manipur da laiba cham samjo punshi singu mapung phana phongdokpa amadi madugi saklon puna phongdokpa ngamdaba adugumba nat ki oiba saklon sing adugo memi singna mami seng upang ngambagi damaktani. For his ably portraying the life of an innocent, impacting adversely upon the subtleties of a cultural edifice. Theater of the Art haiba oinam dore na direction piba ga film divisions Mumbai na puthokpa film asida based non feature film oina kushin nazabagi maramdi Theater of the Art sida akoina yamna lairiba adugumba Aisnam Kanhalal amadi Savitri anigi adugumba mayamna khangiba theater gi lamda chatliba khongshit asibu mapung phana narrative amo oina mamigi kumhai oina puthokpi bagi damaktani. The Best Non-Feature Film Award is conferred to Theater of the Art for the sincere effort of retelling the extraordinary journey of the renowned duo of theater icons Aisnam Kanhalan and Savitri through a vivid visual narrative. Kripa Laxmida Special Jury Mention Award asi kushin nazabagi maramdi mahakna hairiba chinglen sana haiba film asida ichan kobi yamna lamket lam haibi adu manupi amagi emotion amasung feeling ado hairiba saktam langbagi mapung phaba expression do pi ngambagi damaktani for her every portrayal of an adamant role of ichan justifying the emotions and feelings of the character depicted. Leisang Tem Tontoingan Bida Award asi pizabagi maramdi mahang na ichi tampha hairiba role asi Kunai na tuhat piraba adugumba saktam mama mapung phana portray tauba utpangambagi damaktani for her excellence in portraying the role of Iche Tampha, a victimized woman, justifying the character's case in the narrative. Pusparani the award asi pijabagi kachabagi maramdi for a tuneful rendition of the lyrical presentation of the narrative, enhancing the intensity of the art of storytelling. Wari libagi art oiriba film bu mahaki isai Konjel Sayekna Mapung Pahanba Amadi Hena Mating Labor Film Mohen Bagi Damaktani. Zoida Samlangi Marumda Haiba Mamla Sanuta Pal Filmgi Isayasi Sakpagi Damakta Arvinda Ikoin best male playback singer Pijabagi Maramdi for his subtle and euphonic melodies through the lyrical presentation reflecting the emotions and moods portrayed. Film Masida Uliba Mahaki emotion amadi madugi ihul singado mapung phana yamna maka fongdana sayek singaduna isai mayek singadu mapung phana phongdok pangambagi damaktani paluang da mamla sunuta bang pal haiba film asigi isai mayek ibagi damakta best lyrics award pb bagi maramdi mahakna film asida uliba emotion amadi feeling singasibu warigi tangkak kayada yamna poetical oina haibadi sarenga nakna Maki Anoba Wakalon Amagaloina Mayek Singasina film asida phongdok pibagi damaktani for his excellence in reproducing the emotions and feelings of various segments of the narrative through poetic,
lyrics with new senses. Best Music ki award asi Oken Amaksamda Mamla Sanu Tabang Pal haiba film asigi damakta pijabagi maramdi hariba film asida mahakna for his excellent creation of the musical tracks and scores integrating with various forms of native renditions, compositions in tune with the cinematic narrative. Cinema gi uliba wari sing asiga chanana lamdam sigi oiba sahek amadi composition kayada hariba isai amadi background gi music oina mawong kayada ano wasak ona maputhokpa ngambagi damaktani. The award Best Costume is conferred to Charms for excellent crafting and designing various traditional attires responding to emotions and sequences of the cinematic segments of the narrative. Cinema gi wariga matang tangkak kayada film adugi ihul amadi thamoida phorokpa wakal kayabu lamdam sigi fijet leiteng kayana yomduna amadi sagatuna hariba costume singa se fijet leiteng singa se utpangambagi damaktani. Best Makeup Award ni award asi abuzum ragini amdi wangjam sandri maida kaisal jail dugi fadok singi damakta pi ki bagi maramdi makoina hariba wari asida yauriba saktam singado mapung phana sagatpa ngamba amadi saktam singadu gi wakal ihul singado wari gi tangkak kayada mapung phana makeup na saksemba ama oina saksemba gi damaktani for the excellence in making up the actors in tune with the emotions and consequences responding to various segments of the narrative. Mr. Bizu Khetri, Best Special Effect. Bizu Khetri da award asi pizabagi maramdi for his perfection in crafting and generating images and visuals integrating with the segments of the narrative. Hariba wari narrative asigi tangkak kayagi mamigi saon kaya makna CGI da computer da semduna anoba saon na maputhokpa ngambagi maduda mapung phana utpa ngambagi damaktani. Best Editing Palananda Monthongam Film Inaktalayini. Citation da sumna iri for his excellence in organizing an honest and constant relation among the visual segments of the narrative. Habidi cinematic narrative asigi tangkak kayada mami oina ulakliba poshak sing adubu yam thamoi sengna amadi marakta tappa naidana wari gi paring ama sagatpada mapung phana haithoi singthoi bagi damaktani. Best Audiography K. Somarendra Singh da Mandle Mathel Gidamat Kushin Nazabagi Maramdi for the skillful designing of an integrated audio text reflecting the ambience and happenings of the narrative. Wari Gita Singh Togok Tokun the Tariba Mahaki Konjel Singh Amadi Toriba Togok Singh is Konjel Singh Adubu Mahana designed of the Nano Masangatuna integrated Oiba Apunba Konjel Gi Oiba Adugumba Sakonama Wari Giparingama Sagat Pangambagi Damatani. The Best Cinematography Award is conferred to Regan Khangempam for his excellence in reproducing the inner depth of the narrative, a subtle and harmonical images, perfecting and creating a vibrant visual presentation. Mahakna warigi oiba nungi oiba sakon singadubu yamna maka fongdaba amadi yamna khalmanana puba adugumba saktam singi mating logduna yamna fajarba warigi adugumba kupu chokamo pangambagi damuktani. Best Supporting Actress. The very award of Best Supporting Actress is conferred to Hizambala Devi for her flawless and honest portrayal of a character personifying femininity of the land. Lamdam Shigi Nupi Obi Singi Saktambu Mapung Fana Amadi Tomoy Sheng Putok Ngambi Dota Best Supporting Actress Ki Haidu Konga Si Hizambala Devi da Kushina Zabani. The award of Best Supporting Actor is conferred to Sakpam Rameshandra. Miyamna Ido Waina Kangnariba Rameshandra award as Pizabigi Maramdi for his excellent performance of internalizing the varied feelings and emotions of the character in tune with the content and style of the narrative. Uliba Wari Sigi Mami Kumay Sigi Nungyo Masak Amadi Mahaki Kuputok Aduga Chanana Tamoy Amadi Wakalon the Porok Liba Saktam Adugi Sari Saktam Adugi Sakona Mapungpana Saktam Lang Ambagi Damakani. Soma Laistram the Best Actress ke award si konga si inact leading a film asida kumbi liba sakta masda pizza bagi maramdi
Citation da Sunna Saitari for her outstanding performance in portraying an arrogant, obstinate character who sets a new meaning of understanding of love and life. Kunshi amasun nungsiba anigi wahan thopu inaunong na hanna bukhanariba yamna mga kallabi amadi haibe indabi adugumba character amakak mahakna yamna mayamdagi thoidok hendok na mapung phana putpang ambagi damakta award asi pijaban. Inakta laingai film gi actor Saktam Langbam obikiba RK Kaikuda award asi pijabagi maramdi for his excellence in portraying a character of culture in an artistic and realistic manner. Yamna ashengba Saktam ama oina amadi yamna haitoi shingtoi laba Saktam Langba ama oina tasengama yamna leba macha taba Saktam ama mapung phana Saktam Langbam ngambagi damaktani. Best Screenplay Award is conferred to Anil Longzam for his perfection on sketching and structuring the components of the narrative, artistically presenting a contemporary conflict of love and life in a cinematic metaphor. Tasengnama mamigi kumaigi adugumba Praman Pantai oina utliba nungshiba amadi punshi anigi marakta lainariba matam sigi oiba chatnabibu yamna haitoi shingtoina artistic oina wari yasigi mapung kayada tangkak kayada mapung phana sagatpa ngambagi anauba khudol mapiba ngambagi damaktani. The award of Best Art Direction is conferred to Arambam Tondang Luang for the film Kaisal Jeldugi Phadok Singh for his artistic creation of the components of the mise-en-scène of the cinematic presentation appropriating the content of the story. Haiba award asi Arambam Tondang the pijabagi maramdi mahakna aikoina uba phangdraba adugumba cinema asigi saklon kaya amadi props and arts ki pothok kaya mahang mapung phana wari ga chasin na puthok ngambagi damaktani. The award of Best Direction is conferred to Manoranjan Longjam for the film Inakta Lairingai for his honest attempt of telling a simple story of understanding in a true-to-life presentation, creating a space of his own in the cinema of Manipur. Manipur cinema gi lamda taibang sida masagi anoba saklo nama kannam panabada kunshi nakna saliba anoba saklo nama wari yama yamna chamna amadi thamoi singna liba ngambagi damaktani. Kaisal Jeldugi Phadok Singh Peba film asida direction piriba Langonjam Saitajit the best film for debut director of a debut director P.B. Maramdi for his presentation of a real life story in cinematic form successfully in his first attempt. Magi ahanba sangyeng asida mahakna punshigi asengba masakababu mami kumai oina mapung phana puthok ngambagini. Best Visual Film Award goes to Film Inakta Lairingai. Director Manoranjan Longzam, producer Anil Longzam. The award of Best Feature Film is conferred to Inakta Lairingai, a film directed by Manoranjan Longzam and produced by Anil Longzam for the artistic presentation of a narrative depicting the contemporary conflicting facets of love and life. Mukna dana lairaba nungshiba amadi punshi anigi matam sida Manipur chatnariba saklonbu wari paring ama oina mapung phana utpa ngambagi damaktani. Gari di lero kong sila lisi kana nano ba? Yam ngangi. Hainadi yamna. Asigi attitude sina nidana sitta dana lira lairisa. Oi, uncle. Gari dai emaram dai lehore. Sorry. Jinglak sida khongna sangna chalale. Sorry. Sorry nuko. Jesoma ngasigi award se kaisima dono phangi se. I think Best Actress Award se film Inakta Lairingai hariba movie dugina. Do Jesoma ngasi phangba sida harauba isagi hadi
ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯤꯁꯦ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯦꯠ ꯕꯥꯏ ꯃꯅꯣꯔꯟꯖꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯕꯥꯏ ꯑꯅꯤꯜ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯃꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯦꯕ꯭ꯌꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯅꯤꯌꯔ ꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯟꯅꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯐꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯜ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯅꯝꯃꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯤ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ ꯇꯨꯛ ꯑꯕꯥꯎꯠ 2-3 years ꯆꯍꯤ 2-3 ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤल्म शूटिंग यानादबगी मरक एंड देन थाउगी बैन अदगी अदुगुमा मयाम लेगरेको मरक अवाबा थेंगनागिबा हाइबो अदुगी अवाबने अदुगा कशु शूटिंग मरक अवाबा खोटपा लाइते बिकॉज इज अ मूवी बेस्ड ऑन अ जर्नी ऑफ अ लाइफ अखोगी जर्नी ऑफ लाइफ ता अखोगी थेंगनरकपा नुपी नुपा अमखकी वारीने अदना अखोइना चिंगलोमदा चत्तना शूट्स कयामु तौजै अदो अखोइ वी रियली एन्जॉय बिकॉज चिंगलोमदा चपदरी मणिपुरदी फजा फजा मफम याम लेबने वी रियली एन्जॉय द व्यू अदगी अखोइना कहता इंडोर शूट तौरपनी खांगदे अमा तौरपनी खांगदे फिल्म सिगी क्रू एंड कास्ट पुमनमक्से अखोइ पुनबदसु नुंगाइजबा अनौबा इनिशिएटिव कांगु ngato oiba honaningba ma adegi moida anauba keno ma semgatningba puthokningba kangu ngato oibanina sigi film sigi oina di hauden loibo edum nungai tawjaki suma yam nungai jare suma gi matam khara kai thopitona akhoi ga thengna bagi damakta matungda sumui thainage se suma thank you oi nang sendal yaubra ai kongjam yureba yengo fajakaba khongse uful ngata nangi high heels atang da dum tongu yadro se moregini ohongmani dagai ku se ngasi kai ge award no phangbi kasina khogi manpur state award haitare ngasi khogi manpur state ki oina film award pijabada ngasi je khogi best actor amadi khoi atopa character myam khogi adugi lauthokpagi numit haitare ngasi ado kari film no phangbi nang nei nakta leiri ngai haba movie du character ji su ta sena ai ge diam chana jaba haitare ahan ama pakhang ariba amaga lesabi machang thena buda adugi journey gi wari amane even soma gi ju mai character ma yam chusana ba character ma phangeng khale duna buma best actress tari bani ai di ma di ai han ju mon hai nang this film sida kai gomana na phasana honor ga di nang soim phangani adu ai gi di thajaba leiru de du bo mayam nung sibidina ai bu pibek pa chasina nungai je nai je nei manna mamna me ko sai se ginom sak pa mali yam chaibo kare kaka sing asi award phangi se kai film dono tomtin chija asi award phang basida kaka na phau ba khara di harau ba mayam ta share da khatok bi asi am nungai ai film sigi producer director crew member sing bo ai gi kanu sigi award share tawjari kana ngasi award phang bi ri se kai role lo ba dono tomtin chija sida ai mabu boki role am lawki nang lawdene hingcha ki sakam lawine mim ta tinabi yaro moi mapai bungo di kayam phabire ha nabi ma aina sahi khara hanjara basu ai lawdagi natro nasak na chu khara thokjari bado ha mada da dai ming hanam ai mi manoranjan longjam da se ngasi kai award no phang bi ri se kari karamba work tano asi phangse se best film and best director ni film amina inakta leringai ado dada na ngasi phang basida dada ge harau ba to mayam da sam to harau ba je yam sachina harau e maramdi yamna unexpectedly hai ta ai ahamba project ore ko o I mean anil longjam dada na ngasi award phang bi ri se kari film dono karamba work to no hai ba do ta film je inakta leringai ruga categories na best screenplay le re ruga best film je animal phanguni dada na nungai phungdok piyo dada gi ngasi award phang basida dada da phau khara do tasina ga di ko ya karone pura aro blue hai tare khoina tasina yam award phang ni hana khoi khona gi bujuna ti tasina ai film industry da khoi changni pham thi boina ahan boina khoi changyeng to hai tare sida karona agriculture department da gi MSFDS na soina kanoma award pibi ro kita sigara we soman mamang da su atoba kanoda award sing da thajin even nomination mo trok to yawe ba adugi tasina khoi yam
ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯥꯔꯇꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟ ꯄꯤꯒꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏꯅꯦꯍꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯅꯃꯤꯡꯐꯥꯎ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯈꯥꯕ राइटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया की रीजनल लैंग्वेज की बेस्ट पोएट की अवार्ड लौब चलीसे मणिपुर की ओइना हामबने लोकेल हांगदि कमा चतोइबा हौजिक फंगबिरिबसे कई अवार्ड नो आइगी सेकंड नॉन फीचर सेक्शन दा बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज सिदा फंगबने फिल्म से ममिंग इसिंगी मचू कवे दारमी ngasi award fangmasida नुंगाइबो फावबदो करी करी नुंगाइबो फावे इसादा करी फावे हाबदो मयामदा पाउदमबियो होय ऑनर मा तबिबसे सिबुदी मनुंगदा नुंगाइजै थबक खोगी थबक सुजरुबगी महे हाइतारे को अदुगा तोपा वाहे मदा अवार्ड हाबसे अवार्ड मीन्स मोर रिस्पांसिबिलिटी हाबन हे नमथंग अफबा फिल्म नमो हाइबगी दायित्व मने पिरिसे को अदो होय अवार्ड फंगसी यामना नुंगाइ मणिपुर स्टेट की होना फंगसी जो हाइतारे लाइक फॉरम फिल्म से तोपा कनो दसु ब्रह्मपुत्र वैली शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दसु सिगी सिंगी मचू से बेस्ट फिल्म अमजु फंगरे अदुगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिगी इंटरनेशनल प्रिज्म दसु सिसे ऑफिशियली नॉमिनेट तोगिबा फिल्म मने अदुगा सी स्टेट नामुक 11 मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड्स दा आई फिल्म से बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज पिरकसे नुंगाइ सी अखोगी शॉर्ट फिल्म की दा अखोगी इसिंगी मचू होइना अदुगी फिल्म दो फंगजबने बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड ngasi award fangmasida kaka haraurangani khangi ado kakana thadagiba work mayamdo adudugi workload mayamdugi phangakpai award ni khamada kakada harawa phawdo adu khata phongdokpiyo mayamda masi award phangmani harawidi haraw tamni ko ado segi akoina wana haitare ko akoigi asgi haiba film jisu koi loktak to oina namba film ni loktak ta koini hi de kai de wana namgibudugi कनो जो दिंग सी सी वास फंग पता दी यामना नुआई कोई आदु वारब दिगी मही दो याले न खंजे काका थैंक यू मतुंग दमु थेंगनगिसे